Sekungase kuthathwa abantwana ezindlini bakhutshelwe ngaphandle kulobhubhane. Ingabe kubaluleke lemfundo kusini kunempilo zabantwana bakuthi? Ufikile uvuthu uvithiza zonke nithembeni. Amanani wabosulelekayo anyuka mihla nezolo niqine ngani? Ezinsika zeliza ngomso anisazifuni kusini na? Kukho amaziko ezemfundo atsala nzima ekungekho namanzi nithini ngezonsana nazalapho? Kukho abantwana abahamba kuguge isihlangu befuna lemfundo nithi mabathini bona? Ingabe kubaluleke lemfundo na kunempilo zabantu? Kungase kuyekwe nje kulonyaka kungafundwa nixakwe yintoni? Kungahlalwa ezindlini kuliwe lengxumbaqaqaqa ixhapha ihlabathi nje ingxaki yintoni? Niyabona ayilawuleki kodwa nifuna ukuvula amabanga athile, lento yenu isingisephi? Bakucaca uba kukho into esiyifihlelwayo siphume kwakwesi zindlu. Black child, you on your own. Kukuwe ngoku ufuna ntoni? Yimpilo kanye ukufa uyozikhethela, sistango kanye incwaba uzozibonela. Asiyazi impilo ngaphaya kwencwaba injani, esikwaziyo uyawukuba lilifa lembovane. Ingathi ngenikhetha ukuphinda ibanga kunokulala ukuthula. Ibhokile i-COVID, bakucaca ukuba kuphungulwa inani kweli kulobhubhane bayokwenziswana abantwana ezikolweni. Sikhokhelwe baphambili kanisihlebele kwenzekani? Kweli lizwe loba womkhulu kuqhubekani? Le coronavirus ibhokile khawuyocinga kakutsha mphathi wezemfundo. I-coronavirus iseka kubi khawubeka impilo zabantu phambili ume ngale mfundo. Uyabo i-coronavirus ayihleki nabani ayikhethe bani isengomsindo. Scientist Timbongi, Rhyme Time Records.